Keluarga Jayanti, keluarga besar Asahrul, keluarga besar Asahrul, dipersilakan. Come on. Ya, Putri Ayu, Ciburit surya rek pamit, rek hujan letik ngari rincing, kingkilaban pating koleban, sisi basi jaya, mangsa sarep narek datang, dibarengan kingkilaban, ombak letik pating siriwi, sisi basi jaya, Jayanti ngait genjang di pasini, menggepakeun rasa cinta. Jayanti muka lalakon duaan, sisi basisir Jayanti. iya. ayo keluarga Mekarsari, Keluarga Mekarsari spesial. orang janjian maning tak Aisyah. Keluarga besar Asahrul, Ciburit surya rek pamit, hujan letik ngari rincing, Bajak, kingkilaban pating kolebat, sisi basisir Jayanti. Eta mangsa sarep narek datang, dibarengan kingkilaban, ombak letik pating siriwi, sisi basisir Jayanti. Jayanti ngait kenjang di pasini, menggepakeun rasa cinta. Jayanti muka lakon duaan, sisi basisir Jayanti. keluarga besar Mekarsari, Keluarga besar Asahrul masih ada? Pak Ajat, ayo si Pak Ajat. Pak Ajat. Bapak Hajat, Bapak Hajat, Hajat Bapak, Hajat Bapak. Ciburit surya rek pamit, hujan letik nyari rincing, kingkilaban pating kolebat, sisi basisir Jayanti. Bainjal, Mangsa sarep narek datang, dibarengan kingkilaban, ombak letik pating siriwik, sisi basisir Jayanti. Jayanti ngait kenjang di pasini, menggepakeun rasa cinta. Jayanti muka lalakon duaan, sisi basisir Jayanti. Jayanti ngait kenjang di pasini, menggepakeun
Mas Sahrul, keluarga besarnya sudah pulang? Ada. Oh sudah pulang ternyata. Ayo ketinggalan? kita coba dulu rekan-rekan pengantin sebelah kiri. Kiri. Lagunya apa? Sok. Apa Mbak?